À la base, je voulais tester une GoPro qui m'a offert un ami, Sherif. الله يذكره بالخير راك نقارن. Mais toi, j'ai changé d'avis. Je veux tester autre chose justement. Je vais tester le coffre كتشواليم. Parce qu'Arzani le coffre enfin كثير رزان. La vitrine كشاون du coffre. Donc, يعود غاسي ظلي. Voilà. ثورة انسيين اسكو ça marche. مازال branchement كاع تريسيتي فني دنبريكولي. Et voilà. Ce qui est pratique avec la GoPro, justement, elle est très très maniable. زعما تسفيكسي هذاك هو. في كاروسا كنتوالي داك باغ اكزومبل باش كتسالي بيد تطحنن طاف سارتيت كان تطفى مكانيس. اي فوالا. كتوالي يعني ça ressemble à rien du tout, mais je suis sûr ça va marcher. Voilà, c'est une question de couleur. Et puis, pas une question de racisme, mais on va le remettre proprement après. Tiens, on va faire un test. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, rien du tout. Voilà, la bricolage ne ressemble à rien du tout, mais une chose est sûre, ça marche. Il y en a avec la bricolage qui sera. J'ai ajouté un système de sécurité. On a d'accord avec la carrosserie, mais c'est suffisant. C'est d'électricité. Ceci n'est pas une leçon de mécanique, juste un test pour voir ce que la GoPro elle marche. Si tu mets cette chérif, tu n'es ذي الخطرة. On va remettre la garniture. C'est ainsi que ذاكي يمكن بلاصة دوك الساعة. Je fais le doublage parce qu'en fait filmer c'est la GoPro كنقارن. Ça a une étanchéité, un caisson extérieur qui est très isolé. Donc, s'il est imperméable à 100%, donc j'imagine le son, il ne rentre pas, la voix. Je fais le doublage, bon, je ne synchronise pas parce qu'il faut du temps. فوالا دونك اللي نحكيو ندير حكاية يوم ميكانيسيان تدار نقارناش مفسد الصودا موتور كي دير فيك وعلقا فيها الرومونتي تا كاروسا تشيحو راك دير نو ان ساك لي فيس لي بولون لي بيس موتور جو نسي با كوا اي سا مارش يا با دو بروبليم. هاكا من كينا كتشوايا ميخيوضا كوغاين للسينيال يحو مي قول ديون الخيط بلو جو نسي با بوركوا مي سي ان رومبلاسون. وكاويا يا يون الخيط اثيا رومبلاسي وين نيمبورت كوا. زويت ميك زويت. Voilà, on va remettre tout ce bazar à l'intérieur. Karen, la batterie. Tu m'achetais de moi, mik. Voilà, قارنات فوالا يتمثل.
Ah, ça c'est une erreur de débutant. Bien, mais qui me casse d'adis, Zahil Kofre. Oh, tu m'as raoulé. دونك الصراحه كنا راح تدير امبوسيبل باسكو تصور الكونتاكت ديالك داكي دونك ولات تسوي لا سيروريان جو سي با سيريان جو سي با سيروريي لا ميكانيسيان جو سي با كوا اي تو اكسيتيرا لاني سعيد تسمو واكين ديما صافي دار ديال الصداخ الكوفر ديك الشد لا كارنيتورني من بعد ستورن فيس بلا عرفتي ديك الشد ميكمي واو ياش مانيفيك لي زيماج مانيفيك مي هذاك عروسك هو ضربت باوي لينا يفولي دير ولي قارسو ويدي ظن غير نوما مي بدات هو جو سي با شوتيون alors on a changé d'angle pour voir ce que ça donne. En fait là on teste pas sa carrosse réellement, on teste la caméra, les GoPro. Mais franchement c'est vrai, elle fait des plans magnifiques et qu'est-ce que on dirait rien du tout. On dirait un angle aigu là qui tend vers l'infini de gauche et de droite. يعجبو يقرمو ذا نكساونا ونيوفانا ذا ياسن السيفك يونيون. En fait هذا كوريجي الشكل l'essuie-glace parce que je l'ai fixé à droite. Je l'ai fixé en fait en début de course mais en bas. C'est-à-dire ما يرنو كا 180 degrés du coup في هذاك الساعة يقد تفيكسي لا زيرو باش ما يقم 90. Ah oui, bien sûr, ça y est, parce que pour une fois tu as réparé quelque chose, tu es content. Hein. Ça marche, Yuminable, ça marche, du coup, essayer de se le coffre pour rien du tout. Et puis je vois pas pourquoi elle a allumé le moteur, puisque c'est une question de carrosserie. Eh, reste chahier la moteur. Chahier le contact, ça suffit, mec. خلاص هي فور اوسي لا GoPro ياكي سي سا مانيابيليتي مو خلينا نقعد نبلاصاي مثلا هاتشا داير tu peux même la mettre حاشاكم داخل لي زيكو ياكي باسكو elle est étanche donc زعما تصوبها ما 60 moins 60 متر داك الشر سي ان بليزير زعما تخمم الفيلم واش كلشي فاقناك يعني ديسكريتمون فوالا مين دو غيان زعما تخمم لا فوتو مارين مونرو ستاكي نورمال راك تفق عليك n'importe quoi. Bon, Katsualim, tout est fait, c'est réparé et ça marche. Mais il manque un petit quelque chose, une petite quelque chose, un petit charme à Kagi. On dirait que c'est pas fait avec amour parce qu'il manque le M. Eh oui. يخص أمنين ميغان هي أمي لفظان في الجليمة تكسن وامان طاسة مش ميغان لا 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 با on a récupéré le M هي سكو قديم مني le voilà ça fait ميغان با voilà طاسة مش ميغان قوات لي ميغان en ce moment c'est vrai هذا le M هي إدنا récupérer mais quand vous aurez un soudure, on fait appel à un soudeur qualifié. Bon, personnellement, كينيو اخذ دي ماكين عجبيه ماشي الشراء مي ماشي ديسيدين مادا ما كاش ندوموندي مثلا عجبها كاسكي طاكيو طاجليطه استعجبها راه شي ديزولي مادا عجبها كاسكي طاكيو طاجليطه عجبها كاسكي اي اي